Wan rojan u heyamik pişti şeredanzde rojiya İsrail'e hember komara İslamiya İran'e dengoya hevl jibo nemana rejima komara İslamiya İran'e u destelattarya paşi rejima İran'e zaftiru buye rojeva siyaset u medyaya. Hinik hezen bedeng u nedyar di meydana şer u berxwadane de cardin ketine bizivine u jibo kuçihe destelata swali İran'a pişti komara İslami de swadi bikin. Bizaven rage handini dest bekirine. Ewan aliya bihebene destelata madi ku herkes dizane ji kora ve anine. Dest havetine propagandain her demien swamezin kirinu heta dawiye. Babetne evin u karevan u heta mafewane ji khware hevle swabidin. Leyem dişwazin bas bikin hevenla ji boşapandina hinik ali netewen İraneye. U herwisa bavir kirina hinik ali netewen bin destelattarya İrane u swasapandin. Armancame berjevendiya netewen bin dest u bitaybeti kurdin. Keji kurdan re başe u kurd bi kere bin başe. Seltanet swazan ditin u bermahwa bi eşkere gotine. Gotine yek neteve yek velat, yek alheta dawiye. Ev jite vateya diktatoriye ke faşist jibo kurdan. Ku kurden şorişvan u khwedi hizra netevi u azadiye ke destelattari seltanet swazan napejrine. Destelata ku bapirda bab u bab dide kur Riza Pehlevi. Hemuyan jidey serdemen khwade hember daxwazin kurda sekinine. Kuştin u terör u tunekirin. Her cisim koye şikak, peşeva kızimi Hemed u kiryaren savaka şahuyeta ve dawiye. Dirojen davide, konseya binave şoraya bersvedana netevei, heza serekeya muçahidin şelke İran'e, çalakiyen sveyen siyasi u diplomatikli Avrupa'yı jinuve dest bekiriye. Meryem Rajavi yekem kese di rehistine de, ku sve veki seroka hilbijartiya şoraya miliya mikavmet, anku seroka konseya bersvedana netevei binavdike. Di deh rojen boride, li parlamentoin Britani u Italya'ye, u di konferansa salaneya konseyede li İtalya'ye aksivi. Ve jibo Kurdistanu netevein İran'e base otonomi kiriye. Rajavi di ahaftineke de li konferansek li İtalya'yı got, em baveriya xwe bi İran'eke demokratik u laik tinin u otonomiye jibo neteveyan nastikin. Her çend evne nübeji, direvşa heyide ku muhalefeta İran'e çalakiyen şwe despe kiriye. U gelek keswe bi hev peymaniya munihe ya Pehlevi vire dişibin hev, ku pirrengiya etnikili İran'e bi tevahiji hole rakir, u navendi bunek li ser bingeha netewe perestiya İrani Farsi parezvani kir. Ya rasti be. Gotinin Meryem'e u kar u jiyan u rengu ruye ve u bezm u rezmen ve tu renge hevdunadin. Tekiliya di navbera tevgera rojilate Kurdistane u şoraya miliya mikavmette ve digere, destpeka şoreşa gele İran'e di sala hezavnehsi du hefte u nehanande. Dihil bijartinin serokatiya komareyen yekemde, Mesud Reçavi buber bijer. Muçahidin gel bi komiteya nunere gele kurdre tekili danin, u daxwas kirin ku Kurdistan denges ve bide Mesud Reçavi. Nunerin gele kurd gihiştine ve encame ku evamadene, ku denges ve bidin her namzedeki ku piştgiriye bide peşnumeya 26 halan. Mucahidin gel gotin ku gele kurd denges ve bide Mesud Reçavi, eve bi gelemperi plana 26 halan binirkhinin. U di ve çarçoveye de bi Kurdistanere tevbigerin. Nuneren gele Kurd, dinav de Şeyh Ezdeyn Hüseyni, Partiya Demokratu Komala, daxuyaniyek veşandin kutede vihahat gotin. Em bang li gele Kurdistane u li seransere İran edikin, ku bi avayeki çalak beşdari hilbijartinan bibin, u denges ve bidin Mesud Reçavi. Partiya Demokratu Komele her yek piştgiriya swe jibo Reçavi, u beşdar buna swe di hilbijartinan de ragihandine. Ev hevkari tekçu jiber ku Reçevi nikaribu jibo serokatiye bibe berbijer, bi hinçeta ku Reçavi denge swene daye zagona binge, ına komara İslami. Diencamede nuneren Kurd hilbijartinen serokatiye boykot kirin, kutede Ebul Hesen beni Sedir bu seroke yekeme komara İslamiya İran'e. Pişti ku muçahidin gel bi eşkereyi li diji komara İslamiya İran'e dertin, u pevçun gihişt ve aste ku muçahidin gel li diji rejima Sümeyni çekildan, wan konseya berxwedana netewei bi serokatiya Mesud Reçavi avakirin. Di encama ve hevkariyede, konseya berxwedana netewei di payiza 1982 seyande projeya Sveseriya Kurdistane bi ferminas kir. PDK salek şunda, di payiza 1982 uçarande, ji şora mikavmeta milli derkevt, le rehistina şebat hinci bivan reye. Herçend veketandina yekema xweseriya konseye tene jibo Kurdistane buji, İsal Meryem Reçavi di Piraniya daxuyaniyen swe in tekildarde, behsa xweseriya neteveyin İrani kiriye. Muçahidiyan daxwazen Kurdan bi axaftin u nivisandine kebul kirine. Evnaye ve vate kuev Kurdan veki kuev hene kebul dikin,
Lev dizanin ku Kurd teras ve bihezin ku Komara İslami u pişti hilveşina ve hilveşinin. Pirskireka heri mezina muçahidan, ku berevaji sultanatan, swedi rehistine navsveine, hebuna diktatoriye ideoloji ku jitevleheviye marksizm u komünizme hatiye afirandin, u dinav gelde tu pozisyonek ve tuneye. Seroke wan Mesud Reçeviçer undaye kes ji basnake. Belki ji Mina Mehdi paşe derke vehule. Ji otokrasya Komara İslami bigire heta sistema sosyalist, otokrasya Komara muçahidan de zedene guhere. Herçend nihaliser demokrasiyan tiştekidin biahivin, evrastiyeke kudivem kebul bikin. Ligelvan hemu rastiyan, ezmuna tekçuyi yahev peymaniya Kurd muçahidan, didema serveria dor kasimlo ye rehmeti de carekedin nişan dide ku, muçahid dişvazin ku Kurd di pratike de, herçend de ahaftine de jine bejiji vire bin destbin. U bele korban bejin. Di encam de, azadi şvazo. Dema ku hun ji dayina otonomiye jaliye partiyeke İrani ve ji bo Kurdistane kef sweş u razi bin, hun serveria veya siyasi li serxwe kebul dikin. Partiyeke siyasiya İrani, dikare behsa otonomiye ji bo neteveyn İrani bike. Le dive hun Kurd ve otonomiye jenestinin. Dive otonomiya ji bo Kurdistane di destura bingehina İran'e de, ji aliye nuneren gelen İrani ve vere pejirandin. Evrastiya ku partiyeke İrani baveriya swe bi otonomiya Kurdistane tine ereniye. Le ev nikare u ne karevane ku çarenivisa Kurdan diyar bikin. Zagon u yasayen bingehin ye devlet u velat dibe ve hinde bi pejrine. Binerina meya baştir evaye ku hezen Kurdiyen geli u peşkefti, li rojilate swe Peter Bisperin zedetiri deh milyon miroven Kurd u rojilatu navendi bi fikirin. Gerbaweriya bi xwehebe u kemasya swe ya ku rejima dagirker di nav gelen dagirkiri de diyafirine editunebe, heza gele Kurd ji her yek jivan mezintire. U her dem di medyana berxwadane buye u gelik korbani dane. Bivan hemuyan, Kurd neak swedi ezmun u heske mezin u biveçya nevşen peşkevti, li nav swe u dervey velate. Dikarli jer sibera kongereya neteven İrana federal u demokratik heske şondarbe ser siyaset dejberi Komara İslamiya perişana niha. Bi ditiname, Kurdan carkedin li şorişa, cin, ciyan, azadide nişanda ku amadene u her dem bişvazin Kurdistan dibin bandora wandeye. Lebele lazime ku diasta seranseruya İran'e de jibi bandor tirbin, uraya İrani u cihani balxwa ve bikişinin. Kurd dikare u ye bikare, heku bişwaze, en her biji Kurd Kurdistan.